murabibona iyi ni M23 n'abakomando bayo. Nuko M23 bakiriwe i Rubaya, ngira ngo murabona abakomando batandukanye. Uyu ni Rasto uri imbere, Bahati Rasto n'abandi bagenzi be baje bamuherekeje i Rubaya. Murabona ibyishimo byinshi bari kubakirana abaturage ba Rubaya, bigaragara ko bitabiriye ari benshi kabisa. Yes, nk'uko mubibona abakongomani cyane iyo bishimye baravuga ngo bigeregere, aribyo by'ibyo muri kumva. Abagore barimo baravuza induru. Ni uburyo abakongomani bakoresha bakira abashyitsi. Murabibona ko abantu ni benshi, ivumbi ririmo riratumuka kabisa, bigaragara yuko M23 ikunzwe cyane, ikunzwe ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo murabibona, aha hose mureba ni Rubaya, aho hose mureba ni uduce twa Rubaya. Abayobozi bamaze kwicara mu byicaro byabo. Ufite ijambo atangiye asuhuza abitabiriye iyi nama cyangwa se uyu muhango w'inama wakoreshejwe ahangaha i Rubaya. Cyane rwose nk'uko mubyumva, ati nimba mubishimiye rwose nimubakire muvuza icyo bita bigeregere, ni mu kinyarwanda ushatse wabyita impundu. Nibwo buryo bakiramo abashyitsi babo. Ni ukuvuga ngo niba mwishimiye abashyitsi bacu mubakirane bigeregere, cyangwa se mubakirana akaruru, cyangwa se mubakirane impundu. Nk'uko mubyumva aravuze ati karibu afande. Abaturage ba Rubaya bakeneye kugira icyo wabagezaho, bakeneye kumva icyo wabateguriye. Nawe ntiyatinze ntiyazuyaje, yahise avuga ati mumeze neza abaturage ba Rubaya? Ati tumeze neza. Ndetse kumwe abaturage batinya abasirikare, ariko yahereye kubabwira ati nimugire ikibazo, abatari kunyumva neza nimwegerane, mutwegere, nta kibazo, nta mpamvu z'ubwoba. Abashije kubanza kubiseguraho kuba baratinze kuhagera ku nshuro ya mbere, ariko abasabye imbabazi kuba baratinze kugera muri aka gace ka Rubaya, ariko arababwira ati mutubabarire, twishimiye uburyo mwatwakiriye kandi twaratinze kubageraho hakiri kare, ariko rwose n'ibindi twari turimo n'imirimo n'ubundi yo kubohora igihugu, atari ku munsi twahageze. Nibwo yatangiraga n'ubundi avuga ati reka mbereke itsinda ry'abakomando cyangwa se ry'abasirikare bakuru ba M23 twazanye ahangaha kubasura. Ataha rwose ntatinze cyane, atangiye avuga ati ahangaha twazanye n'umuvandimwe wanyu Bahati Erasto, nahaguruka basuhuze. Ngira ngo nk'uko mumubona, uwo ni Bahati Erasto wambaye neza cyane mu myambaro ya gikomando. Abereka undi mujenerali nawe bazanye, ndetse nyuma ya Bahati yazanye n'undi, yerekana undi kamarade Canisius nawe bazanye, nawe ababwira ko ari n'umwana w'ahangaha i Rubaya.
iruhande rwiwe aberetse Koloneli Samuel n'ubundi nawe wabashije kwitegura no kuba yagera ahangaha batuye abaturage ba Rubaya, ndetse nawe akanabasuhuza mu rurimi rw'ikinyarwanda avuga ati mukomere mukomere mukomere. ngira ngo nk'uko mubibona abaturage bakomeje kwerekanwa, abayobozi bakomeje kubereka abayobozi babasuye benshi, abayobozi batandukanye. ngira ngo nk'uko muri kubireba n'abumvira ururimi rw'igiswahili arikomeza agenda abavuga amazina ndetse anabamurikira abaturage ba Rubaya. Ku rundi ruhande aberetse undi mu kamarade bita Justin, ni amazina akomeje kugenda amenyesha abaturage ba Rubaya. ndetse abashije no kubamurikira abo bita ba autodefense cyangwa se abasirikare bazaba bari kumwe n'abaturage isaha ku isaha, umunsi ku munsi. Anababwira ko abo ngabo akenshi bazaba bari kumwe akenshi, nta mpamvu zo kujya babatinya. Ntabwo atinze agize ati impamvu yatuzanye aha ngaha ni ukuganira ndetse no kubasura, mukatugezaho ndetse natwe tukaganira ku mibereho mibi mwagize ku bwa guverinoma mbi ya Tshisekedi. Akaba ariyo mpamvu twahisemo kuza kubabohora ndetse no kubaha uburenganzira bwanyu mugomba. Twarabyumvishe kenshi, twumvisha amatelefone ahamagara, twumvisha abantu benshi batabaza, twarabibonaga ku bwa leta ya Tshisekedi ntacyo yabashaga gukora, ariko twebwe twarabyumvise. nibwo AFC nayo 23 yahisemo gufata umwanzuro wo kuza kubohora abaturage babo ndetse n'igihugu cyabo muri rusange. Atese mwishimiye ukubohorwa kwanyu? Yego. Abaturage nabo bagasubiza ati yego turabyishimiye. Ati reka mbabwire ibanga rimwe abenshi muri mwe mutazi. Ati icya mbere Tshisekedi hari amasezerano yasinyanye n'abantu batandukanye ndetse na perezida w'u Burundi bita Ndayishimiye. Ati amasezerano ya mbere yasinyanye na Ndayishimiye w'u Burundi ndetse n'abandi b'ibindi bihugu, yarababwiye ati nimuze mumfashe kurwanya ndetse no gukora intambara kuri M23. Ati sinzi impamvu yavugaga ati kurwanya M23, byari bishatse kuvuga ko ari ukuturwanya twese uko turi aha ngaha bakatwirukana. Ntabwo twiyumvisha aho yashakaga kutwerekeza.
ati andi masezerano yabashije kugirana na Ndayishimiye yafashe aka gace ka Rubaya aho bacukura amabuye y'agaciro cyangwa se ibirombe, basinyana amasezerano y'uko agomba kuza kumufasha kurwana ndetse nawe akamugabiza ibirombe by'ahangaha muri Rubaya. Ngira ngo abenshi mwarabibonaga ko byacukurwaga n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abandi. Ikintu yashakaga ni iki? Yifuzaga yuko mwebwe muguma muri aho ngaho mukaba ba masikini cyangwa se mugasabiriza, hanyuma mukabaho nabi, nyuma yaho mukagira uko muhunga igihugu mugashaka iyo mujya. Ariko ibyo byose ibyo byatumye twihagararaho, natwe turavuga ati reka turwanire uburenganzira bwacu, tubohore abana ba Rubaya, Masisi ndetse n'ahandi. Ntabwo twiyumvise impamvu Tshisekedi yari yarahisemo gufata abaturage ba Burundi n'abana b'i Burundi akabaha kubaho neza, hanyuma twebwe abanyagihugu ba Rubaya tukabaho nk'abasabirizi, tukabaho nabi duhangayitse, tukabura amahoro ndetse n'umutekano, kandi abanyagihugu bandi aribo yagabije ubukungu bwacu bwari budutunze. Ibyo byose twebwe nk'abantu bashinzwe AFC M23 nibyo byaduteye gufata uwo mwanya tukabirukana muri aka gace, ndetse abaturage ba Rubaya n'abandi bahangaha mukabasha kwicukurira ayo mabuye namwe mu birombe, mukabaho neza ndetse mukiteza imbere. Icyo niyo mpamvu twafashe umwanya wo kuvuga ngo reka dukore intambara kuri abo bose, ari abasirikare b'Abarundi, ari abo banyatura, ndetse ari n'iyo mitwe yose yakoranaga na Tshisekedi. Twarayirukanyije, ubu nta n'umwe ukiri hafi aha ngaha. Niyo mpamvu rero tutakifuza yuko ubutaka bwacu cyangwa se n'imitungo yacu twayishyira mu maboko y'Abarundi cyangwa se mu maboko y'izo nyeshyamba zindi za Tshisekedi. Nta yindi nyigisho Tshisekedi ndetse n'Abarundi Ndayishimiye batozaga abaturage uretse kwangana, amacakubiri no kwicana hagati muri bo. Ibyo bintu nibyo bidakwiye. Niyo mpamvu twebwe nk'ayo 23 turi aha ngaha kugira ngo duce ayo macakubiri, ndetse umuturage abane nka mugenzi we, urushaho gutezanya imbere nta mwiryane nta n'amacakubiri. Twebwe nk'ayo 23 ntabwo twigeze twifuza yuko abantu bakomeza gutanga amahugurwa y'ubwicanyi, ndetse ngo turindire yuko bazatanga imipanga abantu ba Rubaya mwicane kandi mwari abavandimwe. Izo nyigisho nizo twebwe nk'ayo 23 twaje kurwanya, ndetse duharanira n'iterambere rya buri muturage hano Rubaya. Niyo mpamvu natwe twafashe umwanzuro ndetse dufata na gahunda yo gufata abana bacu tukabatoza igisirikare, ndetse tukabatoza no kurinda bagenzi babo ari nta macakubiri, kandi twese nk'abakongomani tugatera imbere. Rero bakongomani, inshuti zacu, bagenzi bacu, turashima cyane kuba hari ibyo tumaze kugeraho. Kuba twarabashije gukura Nyatura, FDLR n'izindi forces za Burundeze, Abarundi ndetse n'abandi bafashaga leta ya Tshisekedi kurwanya abaturage ba Rubaya ndetse n'ayo 23.
turabashimira kuba namwe mubigiramo uruhare, kuba mudushyigikira kandi tukaba twishimiye uburyo twaje kubabohora, namwe mukaba mubyishimiye kandi mukaba mubona ko ariryo terambere ryanyu. Ibi gushyira hamwe kwacu niko kuzatuma tubasha kurwanya leta ya Tshisekedi, iyi leta yuzuye amacakubiri, leta yuzuye ubujura ndetse no gutoranya abantu. Twese uko turi hano turi abakongomani, nta munyarwanda urimo aha ngaha. Tshisekedi na politike ye abikoresha nabi, ariko twebwe nka M23 AFC turabyanze, twanze amacakubiri, twanze ubaguzi cyangwa se gutandukanya abakongomani, kugira ngo dukomeze kuba twatera imbere twese hamwe. Bavandimwe, ndabashimiye cyane kwakira ndetse no kwihanganira, kandi tunabashimira ko mwanze kugendana n'aya mabandi y'abaganga ya za Nyatura, FDL ndetse n'ingabo z'Abarundi zabatozaga gufata umupanga cyangwa se umuhoro mukaba mwakicana hagati muri mwe. Nongere nsubiremo, turabashimiye kuba mwaranze gukomezanya ndetse no kujyana n'aya mabandi ya Tshisekedi. Turabashimira cyane kuba mukomeza kuba mufite ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Icyo twababwira ni uko Sultan Makenga ndetse na Bisimwa badutumye kubabwira yuko babakunda cyane kandi ko bakomeza guharanira amahoro muri rusange. Nizere yuko gusa hari ikindi nifuzaga yuko twaganiraho, nta kindi ni ibijyanye n'umutekano. Uyu mutekano mukomeze muwusigasire kandi mukomeze gutanga amakuru. Ujya ati nimba mubonye uwa Nyatura muvuge ati uyu ni Nyatura, nimba mubonye FDLR muvuge ati iyi ni FDLR, kugira ngo tubashe kurinda umutekano wacu nka AFC M23. Magingo yatuvugana ndabizi neza ko ahangaha hagati yacu harimo abahoze ari ba Nyatura, ariko twishimiye ko bahisemo neza bakemera kuba abaturage muri rusange bazima, ndetse bakaba bishimira gufatikanya natwe bakava kuri leta ya Tshisekedi irimo irwanira kudutanya n'ivanguramoko. Rwose nimba hari abanyatura cyangwa se abandi nibaze, twebwe turabakira, tubashe kuba twakorera mu kuri ndetse turwanye n'ikibi.
turasaba ko niba haba hari abandi bose bahoze muri iyo guverinoma, yaba iya Tshisekedi yaba iya Nyatura, nibaze batwiyungeho bivuge, bazane intwaro zabo, turabakira ndetse tubigishe uburyo igisirikare gikwiye kubaho, noneho basubire ku murongo wa nyawo. Noneho rero bavandimwe, ndumva nifuza kubabaza ikintu kimwe. Umutekano ni contribution cyangwa se ni ugushyira hamwe kwa buri muntu. Nta bundi buryo twe twakoramo umutekano tudashyize hamwe. Hanyuze amarababaza ati ese AFC M23 twigendera cyangwa tugume hano? Abaturage ati hoya, ntabwo mwagenda, nimukomeze mugume aha ngaha kubera ko mudufitiye akamaro kenshi. Turabizi neza abo bose bari bari aha ngaha, iyaba bari abanyembaraga ntabwo bakabaye baravuye aha ngaha. Iyo Nyatura ikiba inyembaraga niba yaravuye aha ngaha, iyo igisirikare cya Tshisekedi kiba ari ikinyembaraga ntabwo kiba cyaravuye aha ngaha. Icyo tubabwira ni uko murarinzwe kandi dufite ubushobozi bwo gukomeza kubarinda. Gushyira hamwe kwacu ko kuzatuma dutera imbere ndetse tunirindira umutekano uhamye. Abavandimwe banyu ba Rucuro, Karengera ndetse n'ahandi ubu bameze neza kuva twahasera ibirenge, kuva twahagera. Ubu ariko namwe tubifuriza yuko wajya ugenda ugatambuka aho nta kibazo, umutekano ari wose. Mama, watoto kidogo namna wanakaa, inaonyesha kwamba ninafurahi sana moyoni mwangu. Bavandimwe, ndishimye cyane, biranshimishije cyane kubona abasaza, abakecuru, urubyiruko mu maso yanyu, kubabona yishimye ni igisobanuro cy'uko mukeneye amahoro. Nta yindi mpamvu mukwiye amahoro, nta n'indi mpamvu mukwiye umutekano, nuko mubimerita cyangwa se nuko ari ngombwa n'uburenganzira bwanyu. Na kwa hiyo ndugu zangu, ninasema tena, Mungu aendelee kuwabariki, Mungu awabariki, Mungu awape nguvu, Mungu awape afya njema, ili kesho tujenge kitu kimoja na nyinyi, Kongo ya umoja, Kongo ya upendo, Kongo ya utulivu, Kongo ya amani ya kudumu. Hakuwezi kuwa wanipata vizuri. Sasa niwaulize kitu kimoja na nyinyi. Turabizi neza twese ko bidashoboka yuko habaho iterambere nta mahoro. Amahoro niyo ya mbere, nyuma sasa iterambere rigafata cyangwa se rigakurikiraho. Ntabwo twagira amahoro, ntabwo twagira iterambere nta mahoro dufite, ntabwo twagira iterambere tudafite umutekano. Ibyo byose tubigeraho kubera ko dufite umutekano, dufite amahoro.
ya security yetu sisi wote ni kwa ajili ya kuendelea kuwa ndani ya ofisi sisi wote. Nilikuwa naomba niulize, twese dukeneye gutera imbere, twese dukeneye iterambere, ariko twese kugira ngo tugere kuri iryo terambere icyo dukeneye ni ugukorera hamwe. sasa Ese mwaba mwiteguye mu gukorera hamwe twese hamwe? Noneho reka ngire icyo mbisabira. Ese si abajene abandi barangaha bumva bifuza gukorera igihugu cyabo, ni bangahe muri tayari, ni bangahe mwiteguye kuba mwaza mugakorera igihugu cyanyu? Se muriteguye kuba mwaza mukiyunga kuri M23 mu rwego rwo gukorera igihugu cyanyu? Kugira ngo murababona ni abaturage, ni imbaga nyamwinshi ya rubaya, ari naho abasirikare agezemo akababaza ati ninde wundi wifuza kuba yaza akiyunga ku ngabo za FCM23? Ese ni bangahe biteguye kuba baza gukora igisirikare bakiyunga kuri FCM23? Kugira ngo murabibona, buri muturage, buri rubyiruko, buri wese wumva ko M23 irwanira ukuri, ndabiburagira ngo murabona ko yabashije kuza imbere nta gahato, nta wamusunitse, nta wimwinyigiye, ubwe yumvise impamvu M23 irwanira ahitamo kuba yaza kwiyungaho. Ngira ngo murabona bamaze kuba benshi cyane, ngira ngo murabibona abaturage ni benshi cyane bari kubasha kuza kwiyunga kuri M23. Ngira ngo murabona ni urubyiruko rugifite imbaraga nk'uko afande yabisabye, ari abakobwa, ari abagabo, ari abasore. Ngira ngo murabibona ko ni buri umwe wiyumvamo imbaraga n'ubushake bwo gukorera igihugu wabashije kuza kwiyunga kuri M23 mu rwego rwo gukomeza kubumvisha ukuri. Nibwo buri muturage yahisemo kuvuga ati nibyo koko nkwiye nanjye kwiyunga kuri FCM23, nanjye nka bumwe muri bo ngaharanira uburenganzira bwanjye, nkarinda ababyeyi banjye, nkarinda umuryango wanjye, nkarinda na benshi mu gihugu cyanjye. Ngira ngo murabibona rwose, rubaya abaturage ni benshi bemeye kwiyunga ku gisirikare cya M23 AFC. Ngira ngo mukomeje kubibona ko bari kuza ari benshi cyane, n'ibyishimo ku ruhande rwa M23, n'ibyishimo ku mpande za buri bamwe bumvaga babuze umutekano, babuze amahoro, babangamiwe n'ubuyobozi bwa Tshisekedi. Ngira ngo murabona ko rwose ni benshi barakiyongera. Tubaze imibare hatangajwe imibare y'abarenga 300 babashije kwiyunga ku ngabo za FCM23. Nilikuwa nataka kuuliza wananchi wa Kongo, munisikilize vizuri hapa. Barabara kutoka Goma hadi Rubaya kukufa, kuharibika. Ndabaza nti munyumve neza, atese
kuba umuhanda uva i Goma ukerekeza Rubaya warangiritse, iryo naryo ni ikosa rya Kagame? Ati hoya. Ate se kuba umuturage yajya guhaha ikintu cyiwe akageza mu rugo igice icya kabiri cyacyo kubera trakaseri cyangwa se kwamburwa n'abakatanyama n'abandi, naryo ni ikosa rya Kagame? Abaturage ati hoya, iryo ni ikosa ry'ubuyobozi bubi, ni ikosa rya Tshisekedi, ni ikosa ry'ubuyobozi bucagura cyangwa se buvangura abaturage, ndetse ubuyobozi budakwiriye umuturage w'umunyekongo. Kugira ngo murabibona ko n'abakobwa buri umwe yabashije nawe kwiyunga kuri uyu muryango AFC ya 23. Nk'uko rero mubibona kunzi ba The Quick Time News, reka tubareke mukomeze mukurikira iyi kiganiro muri rusange kugira ngo mumeze mukurikira n'ibindi biri kugenda biba, muraza kugenda mubona byinshi bitandukanye, aho muri buze kuza kubona abantu benshi abinjira mu modoka zitandukanye. Nyuma yaho tuzabagezaho uko umutekano wa Rubaya umeze. The Quick Time News turababereye 5/5. Nta kindi usabwa uretse kujya aho hasi handitse subscribe ugakandaho, ndetse ugakanda no ku nzogera. N'ejo bundi ugakomeza gukurikira amakuru yacu ahagerera ku gihe. Anasema anachoka Nyatura, anachoka kunyanyasa raia, anachoka kutesa Wakongomani. Ni mzuri ama si mzuri? Iko mzuri? Haya, asante sana. Ukomeye abavandimwe bo mu Rwanda, iwacu niyo mvuka mu Rwanda, ariko iwacu muri Gasovu agiye mu gisirikare twashwe ku gahato, ariko mbona bitashoboka. Nawe mfashije n'abari ku ishyamba bakaza bakora n'abasaza batashoboye bakicara bazi ibyaherekeranije muri ibyo. Asante sana. Mnafurahi? Na wengine wakuje watoke kwa pori. Pori haiwezi kujenga Kongo. Wakuje wengine wako ndani ya manyumba hapa walijificha. Wakuje, hatutawafanya kitu. Sisi si wauaji. Sisi ni jeshi la umma. Sisi ni jeshi la wananchi. Mnapata vizuri? Ndio. Sasa nilitaka muulize swali na nyinyi muulize. Nitaomba watu wawili ama watano waulize maswali kidogo ili tuweze kuwajibia na tujue shida yenu ni gani kupitia swali ambalo mtauliza. Haiko vile? Ilivyo. Niwaze. Ndugu zangu, muulize maswali, muweze ibibazo turabasubiza. Mwenu mwaneza watu wa kuuliza kuchongea hapa karibu. Kucha unapitisha ungize. Je, ndagerageza kuvuga ikinyarwanda. Ikibazo ndi kubaza ni kimwe, kuko ni byiza cyane Imana irabikudisha neza kuzapfa
kudukurana akababaro, ariko ikibazo mfite ni ikibazo cy'ukuntu abanyeshuri bashobora icyo kibazo ndi kubaza ukuntu abanyeshuri bashobora kuziga gutwara umusitari. Niba ufite ikibazo akuja izina ryanjye babitanga baro ariko ukaba dufite ikibazo cya rezo twabuze rezo. Tusikilizane vizuri, mkue kimya tuweze kujibia. Nyenye tusikilizane vizuri, mkue kimya ili muweze kusikia. Ndugu ameuliza ni siku gani masomo itarudia kwanza. Haiko vile masomo mawaza tutazungumza na viongozi wanaohusika, yaani prefect, administrator ya masomo, ili tuone kama siku ya kwanza masomo yanaweza yakarudia ianze. Siku ya kwanza lazima masomo ianze. Unasikia vizuri? Ndugu zangu, mwache makelele, tusikizane vizuri. Mkae kimya tusikilizane. Ukifanya makelele hatutasikilizana. Ndugu zangu, makelele ikiwa mingi hatutaweza kupatana. Nasema hivi, unanisikia vizuri? Masomo yataanza siku ya kwanza ya juma ambayo inakuja. Watoto lazima wasome. Mahali pa watoto haiko hapa, mahali pa watoto haiko kwa barabara, mahali pa watoto ya kuishi kwa pana wengine ni kwa masomo kwenye shule. Kwanza masomo itaanza. Unasikia vizuri? Masomo yataanza siku ya kwanza. Uko tayari kuingia kwa masomo watoto wanafunzi? Kwa masomo kwa masomo tutatia sekirite ili wale wanyatwa au mabandia Tshisekedi wanapatia bunduki wasije kuwasekirize. Tuko hapa kwa ajili yenu. Tuna nguvu kushinda Tshisekedi na government yake. Tuna nguvu kushinda koalisio ambayo iko ndani SADC, ambayo iko ndani jeshi la Burundi, ambayo iko ndani wachanchuo. Hiyo nguvu tunazo na tumewashinda, na pamoja na Mungu yanawezekana. Tuna nguvu sababu tuko pamoja na Mungu. Na nisikia vizuri? Ya pili aliuliza ni juu ya telefone, sindio? Ndugu zangu, rezo lazima tutaambia wanaohusika. Hii minara iko hapa, haikukuwa hapa. Hawakuleta hii minara ikuwe kama mafoto. Walileta hii minara hapa ili waiwakishe tuweze kuzungumza na wandugu wako karibu ama mbali kwenye simu. Haiko vile. Tunaenda kuwaambia kwa siku chache pia wakuje hapa wafungue, kwa sababu sisi wote tuko na lazima ya kuzungumza na wandugu wako Goma, wako Kinshasa, wako Buhaya, wako mahali popote. Haiko vile. Tutafanya uwezekanavyo, wanaohusika tutawaambia kwa chama wawaelezee kama ni karibiraji unakosa ndani ya grupu zao, tutawaambia walete karibira waweke ndani ili mwanze kukomunike fasilema. Tunasikilizana? Asante sana. Kali nyingine. Nje mfite ibibazo bibiri. Cya mbere ni iki kinyangara cyacu, se kino kinyangara bago uhuru kugitsinda. Ikindi n'abasirikare baza mu cyama cyanyu
ari abaturage b'abayisilamu bagira uhuru yo kugendera no ku mategeko y'idini ryabo. Ibyo bibazo byawe. Acha nikujibie ya mwisho. Ibijyanye no kuba serikali cyacu uri umuyisilamu, twebwe ntabwo tuvangura, turi igisirikare cy'ishyirahamwe, tuko jeshi la wakongomani wote. Kama uko Muislamu ukikuja kwa jeshi letu hakuna tatizo, haitakusababisha kutoenda kusali, kwa sababu Allah ambao unaita Mungu ni Mungu wetu sisi wote. Ndio kusema kwamba hakuna bariere, hata ukiwa Muislamu utakuwa askari wa ALC bila tatizo, na utafanya maombi yako ama utaenda kufanya sala kama inavyofanya bila probleme yoyote, hakuna tatizo paka paka. Kuhusu Linyangara sasa, kuhusu Linyangara abatimba nabizi ko hano muruzuye mufite impungenge yo kumenya n'iryari muzasubira mu binombe. Siko bimeze? Murashaka gusubiramo? Impamvu rero twirukanye ziriya ngabo za Ndayishimiye ziva mu Linyangara byo ku butaka bw'igihugu cyacu, kugira ngo mubeho mugire amahoro, mukore igihugu kimba bene igihugu mudafite ikibazo kibatera. Uranyumva neza? Sasa kuhusu ile unamenya na uzika waambia ile siri kama ni siku bali iko hapa, wacha nikupatia. Ulaya oye! Ulaya oye! Nimezabeza mukomere ya kuendana na kuchimba siye cha kwanza. Unanisikia? Takwendana na kwenda mu Linyangara wenu siye cha kwanza kenye tunaweza waambia basoda yetu hawaendake mu Linyangara. Hakuna soda mwenye mtaonaka mu Linyangara na siasa giti mlikuwa mnaonaka bali babandika kwa kwenda mu Linyangara na siasa. Linyangara ni population inapasha fanya kazi yao, basoda yetu hawezi kuwa basumbua, ni kufanya kazi yenu na hakuna mwenye kuna basumbua. Cha pili ni shida ya mataksi. Saa binti general alisema, saa binti chef de cabinet general ajua alisema shida ya mataksi, huko mataksi wote wenye wananyanyasa raia, siye sawa chama, siye sawa AFC, ile mataksi yote haiko, ilitoka. Cha pili sake kuna kuwaka trakaseria mingi huko, siye yenye tunatawaambia sasa kuna kuwaka trakaseria mingi wenye wanatafuta Langura wakwe wanakuya Langura kumipaka ya Bunagana, njia iko kupita Kichanga. Kwa mnaenda Langura mkuye na hakuna trakaseri, hakuna zile mataksi zenye wanawatiaka hapo, mlangure vitu vyenu mpaka hapa Ubaya na hakuna mtu mwenye na wasumbua. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Leo ni siku ya pili, kuanzia kesho siku ya tatu, watu wenye wanachimbura, watu wenye wanataka waende wachimbure na hakuna soda wetu mwenye tawasimama huru. Mwarudie mwenye Linyangara yenu mwende chimbura. Mufanye kazi yenu mzuri, tutumike pamoja, mheshimishe dua za leta, hakuna kingine. Unasikia vizuri wandugu zangu? Wandugu zangu mmesikia vizuri? Sisi jeshi tuko hapa kwa kuwalinda, na tunawaomba kitu kimoja, hivi wanawaambia mwende mchini madini, mwende na kuraje kufanya kazi yenu. Hakuna askari atakusimama juu eti weka kilo 2 hapa, weka. Sisi hatuko wachimba madini, sisi ni jeshi la umma, sisi ni jeshi la kulinda raia na vitu vyake. Unasikia vizuri? Mwende mfanye kazi zenu vizuri, mkitanguliza Mungu mbele na vyote vitawezekana. Unasikilizana vizuri? Mfanye kazi yenu bila tatizo. Mwalimu aende fanye kazi yake walimu, pasteri aende afundishe wananchi namna ya kumpenda mwingine, namna ya kumpenda Yesu kwa sababu ndio alitukufia, na wengine wafanye kazi zao za kawaida, waache kufanya kazi ambayo italagauna nyinyi watoto wa Rubaya. Haiko vile.
Mukatale uongozi na mkamtale mtu ambaye atakuwa na diskuru ya division. Akikuwa na diskuru ya division hata mukartie, kimbilia kwenye kutakuwa uongozi karibu. Muelewe kwamba tumemwona mtu hapa tuliyeko na mesaji ya kugauna watu. Mnasikia vizuri? Mnasikia vizuri? Swali nyingine iko hapa. Tunashukuru Mungu sana. Sisi tunasema kunivyo ya mastructure sanitaire. Kuko na maprobleme sana sana ya madawa, atupate madawa. Wagonjwa watakuya ku centre de sante, tunakosa dawa. Juu ya umaskini, kwa mwenye utaandikia ordonance, anafika kwa farmasi wanamlomba franga anazikosa. Yengine probleme, unapasha kosa dawa ya kupatia mgonjwa, unamurefere. Ile trace yenye, ile traje yote yenye, napasha mtosha ku centre de sante, sazimani hapa Rubayo na mutuma Masisi kwa Shijere, atafika mule, juu ya traje ya murefu, mgonjwa anariske kukufia munjia juu ya kukosa madawa. Ile yote inakuwa probleme ya population yetu, na siye baganga ni probleme yenye natukunje sana. Yengine probleme ya pili, utakuwa na maliza hata miaka 12 mukiganga, meleta ikuyue haupokeaji. Unachungia kwa kale kaprime kenye mgonjwa atakupatia. Sasa ukisha refere wale wagonjwa kila siku, utalipiwaka nini, utapataka nini, utajiendelesha maendeleo ya kwako kunyumba na nini? Msikilizane ndugu zangu, mama ameuliza swali mzuri sana. Tusikilizane, mkunisikia? Tuache makelele, tupatane vizuri. Mama ameuliza swali nzuri sana. Unajua sisi inakuwa karibu miaka 30 tunaenda 30 tukiwa ndani ya revolution, tuko tunapigana ili mabadiliko yakuwe na yakuwe mabadiliko ya kweli. Mnasikia mzuri? Mwache makelele hapa, mureke rusa kutumika neneza. Huyu mama ameuliza swali mzuri sana. Unanisikia vizuri? Ndio. Mama ameuliza swali mzuri sana juu ya matunzo, matibabu. Hii kutunzwa ya wananchi ilikuwa haiko ombi, ni droit ya mwananchi kuweza kupata matibabu, kwa sababu hata ingalau tukikuomba kutumika, anayetumika ni ambaye iko na afya nzuri. Haiko vile? Ndugu zangu, tusikilizane. Ubaya oye! Ubaya oye! Nasema kama sisi ARC, kama tuko hapa sahihi kama ARC ambayo tumewakomboa, vita ambayo tunapigana mpaka sahihi ni kwa ajili ya vitu kama na hivi mama ameweza kusema hapa. Hii vitu amesema lazima mwananchi akuwa anatibiwa bila tatizo. Ndio vita mojawapo tunapigana. Mabadiliko iwe ndani ya nchi, wananchi watunziwe, wananchi wasafiri bila tatizo, barabara zitengenezwe, hospitali zijengwe, watu wapate kutunziwa. Unanisikia vizuri? Unanisikia vizuri ndugu zangu? Na pamoja na hayo, mama asiwe na shida. Hii shida ambayo amesema ndio sababu tuko tunapigana ili mabadiliko yaweze kuwa na yakuwe mabadiliko ya kweli. Unasikia vizuri? Umaya hoye! Umaya hoye! Nasema ndugu zangu, kama kutunziwa ni wajibu wa serikali. Sasa Kongo hakuna serikali ndugu zangu. Mnanisikia vizuri? Ndio. Kongo hakuna serikali. Hiyo mnayoiona hapo, sijue Tshisekedi na watu yake, marafiki zake, hapo hakuna government. Hiyo ni club d'ami. Yenye ndugu zangu, mama ameuliza vizuri na kusema mgonjwa atoke hapa mbebe ashiki kwenye nasema sehemu ya Masisi ni tatizo. Kuna tatizo ya barabara ni mojawapo, kuna tatizo ya pili
ni kukubeba huko na hakuna dawa, lakini ninachokijua ni kwamba hii vita tunayoipigana, vita ya kweli, ya vita ya kusaidia wananchi ili tuweze kutoka ndani ya hizi mashida, hiyo vita tunawaomba ndugu zangu, hii vita mshaaproprie, hii vita mshaaproprie hii revolution, ili kesho hii tatizo tuimalize kwa ujumla. Mnanipata vizuri? Hii tatizo inawezekana kumalizwa, inawezekana kuisha, lakini tukaweka nguvu zetu pamoja. Asante sana. Jambo tena nani ndagerageza kueleza ibibazo bibiri, ariko n'ibyo bibazo bibiri namanza nshimire cyangwa cyacu cya M23 cyatuzaniye umutekano mu cyimbo cyo tutari twarigeze dutwara amatelefoni na nijoro ahangaha. Ntabagaragaza saa moya ari gutaha, ariko kuri ubu ngubu turi kugeza amasaha twicaye aho tumera hose tugataha neza. Twaje kwisanga kabisa ko muri abantu mukunze population kwanza igenda manza nakibashimira Imana irahemugisha. Ikindi cya kabiri ni uko twebwe muri kariyeri n'abo muduhaye bagomba kutuyobora, natwe abashoramari dufite ikibazo kuko dutsindaga imari zitandukanye. Niba ufite ishimuka uri gushora, hari abari basanzwe bitwa abaoperateri bo mu kariyeri. Ufite ishimu yawe uri gukora akazi kadepansa, niba utashe uzayisimu yawe uyisigiye ugasanga babaoperateri bari basanzwe batsimbana na babandi tutazi, ishimu yawe bayinjiyemo bakayibomagura, wowe ukaja uza ari uko uje gufanduza gusa, tugasanga icyo ni igihombo dufite. Icyo ni ikibazo muraza kudufasha, niba nabo bakwinda bakaba batsimba n'abandi cyangwa se nabo tukandeje tukabakoresha, abo bantu mugomba kugira ukundi muradusubiza kuri icyo kibazo. Icya kabiri ariho M23 imaze gufata ahangaha, hari abitwa abantu batangiye kuja batwinjirira bakaza kudusaba amafaranga mu mago, bakakubwira ngo ntukingure ngo wazane amafaranga yohereje mu gipfumu. Twagerageje kuja tuyabaha ariko ntiturebane nabo ku bigendanye na security. Icyo kibazo nacyo mushake kumenya gikemura murakoze. Asante sana. Mwumvishe ibibazo yabajije? Murabyumvise neza? Okay, icya mbere yabajije ni ukubera amashimu yao ahandi bachukua. Mnasikia mzuri? Ile mafasi kwenye wanachimba, ndio maana Ministri Bahati amewaambia kwamba sisi hatutaonekana nayo hiyo mashimo, na wenye walikuwa wanafanya hiyo vitu, shimo yako analeta mtu mwingine na isimamia kwa naichimba bila ruhusa yako, na ulipana pesa yako ulipoteza, ni wale wa bandi nyatura, wale wavuta bangi vijana mlikuwa nao hapa. Ndio maana tumewafukuza na tunawaambia kwamba mtaenda ndani ya mashimo yenu, mfanye kazi yenu vizuri, mfanye kazi yenu bila matatizo, na hakuna ambaye ataweza kuwasumbua ndani ya mashimo. Mnasikia mzuri? Hakuna ambaye atawasumbua, msiogope. Ya pili ameuliza ni kuhusu security. Ndio maana nimewaambia wa vijana wengi matura wamekimbia wamoja, wengine wametoa mavazi ya jeshi, wanavaa jeshi la kiraia, wako ndani katikati yenu. Hamuwafahamu lakini ninyi wanafahamia. Tunasikizana mzuri? Hao wa vijana wapo na waliwaza kwamba sisi tutafika Rubaya na tunarudi Bunagana. Na waambia kwamba hata nao wakawa katikati yenu hapo wanasikia, sisi hatutarudi Bunagana, sisi tunaendelea zaidi mbele kuliko. Na wakiwa katikati yenu kwa wakati huu naomba wajitoe. Kijana mmoja amekuja hapa kwa sababu hii silaha alikuwa nayo, anasema sitaki silaha yangu iendelee kuleta insecurity, sitaki silaha yangu iendelee kufanya ndugu zangu wa Kongomani vibaya. Silaha ameileta hapa. Wale wa vijana ambao wako naingia manyumba usiku, mkuwe mnadenonse, na tangia saa hii juu ya security yenu tutatia patui, itakuwa inatembea mwingine wa vijana wa kukunya kachupa kao wakakunya polepole bila tatizo. Dada akitaka kutembea tunasikilana mzuri. Rubaya oye! Rubaya oye! Hiyo tutaifanya kwa ajili yenu ili mulale salama. Tutatembea mchana kama vile usiku, muweze kulala salama. Ukitembea usiogope mtu yote. Ukitaka kwenda kuuza fanta ya kunenda, ukitaka kwenda kwa farmasi zero nenda, hakuna mtu atakusumbua. Unasikia vizuri? Hakuna mtu atawaingilia ndani ya nyumba tena. Na ambaye tutapata na waingilia ndani ya nyumba, tukempata tutamwadhibu ya kwetu. Na ndio maana nataka niwaambie kitu kingine moja.
Nyinyi ndugu zangu, security ni contribution ya sisi wote. Security ni mchango ya sisi wote. Wewe kama unamweka Nyatura mloko yako chini ya kitanda, unamweka na silaha, lakini sisi hautuambii. Tukemupata kwa namna yetu wenyewe, na wewe na huyo Nyatura, adhabu itakuwa hii moja. Tunasikizana vizuri? Ndio. Unakubali wewe Nyatura chini ya kitanda? Ni kama vile unaweza kuweka nyoka ndani ya kitanda, alafu mtoto wako anakuja nyoka inamuua. Unanipata vizuri? Ndio. Asante sana. Asante zaje kuducungura. Muraoneza. Turabambere na mbere ko tubashimire kuba mwageze mu mujyi wacu. Ibibazo bye byaratubanye byinshi tudafite umuntu twatakambira. Ariko ngewe ikibazo ndabaza ni kimwe gusa, ntabwo mfite wenda n'ibindi bibiri. None ubu ngubu ko twebwe dukora hano mu santere ko aribwo twirirwaga, twebwe turabadije zitanga. None umuntu n'ubu twirirwaga muri ya mu santere, umuntu aramutse ahuye n'ikibazo wenda kiri urgence, umuntu yaje gutabariza yaje wenda nko kurega yari ikibazo gikomeye. Ni icyo kibazo ngiye gusa nari mfite nta kindi. Asante sana. Aha, anauliza swali mzuri, si ndio? Sasa ndugu zangu, Rubaya munisikie vizuri, wakaaji wa Rubaya munisikie vizuri. Swali lake ni swali mzuri sana. Kama akipatikana na shida ya kuiambazane, siko yavuze Mkinyarwanda siko bisone kuiambaza, kuna komanda mwenye iko hapa. Huyu mwenye aliwafukuzia mabandia wote Nyatura, simama, iko hapa Lieutenant Colonel Kasongo. Mahali anaishi ni karibu hapa, na askari mnaona wanafanya patrui ama wanafanya namna gani, ulinzi wenu uweze kuwa vizuri, ni wa askari wake. Mkiwa na tatizo mwende mumuone koloneli huyu, unamwona hapa nyinyi wote. Huyu koloneli kama kuna shida mwende mumuone, na nitawaambia kwamba awapatie nimero yake, kwa sababu tunaambia watu ya Minara muze mushire karibira mundu nazanyu kugira ngo tutangire kuvugana n'abacu. Uranyumva neza? Ababaye nimero ye kugira undi muhura n'ikibazo muhire gute mumuhakure. Bagize ikibazo ari umukobwa wari unaka bafanye kumufanya kiya ayirukange vuba ajya kugira gute ajya kubikurikirana. Niko hapa na tarifanya, atawapatia nimero yake. Mwenye atakuwa na lazima namba yake, DJ na wengine, koloneli yuko hapa, atawapatia nimero yake. Na kuko majoro muhii, kuko mwingine hapa, majoro muhii yuko hapa, naye atawapatia nimero yake. Na wata wamoja kati yenu walishamuona yuko ndani hapa. Halale lazima afanye uchunguzi, angalie kama hakuna tatizo liko, ili muweze kufikia vizuri. Umuntu adate kubugari mu rugo akabusangira n'abana be, ariko kera mwatekaga utarabushira ku meza Nyatura baraja tibushira amatu burye baburya abana bakaburara. Siko byari bimeze? Ntabwo bizasubira. Ninakuja siku na shida ya wamama na wasichana. Nasema kwanza karibu kwenu wakubwa, unapiga asante. Asante sana. Kazi yenu muendelee kuendelea kabisa. Asante sana. Kitu nataka kusema kwa ajili ya wamama, sisi wamama kabisa hatuna usalama. Kuna usalama, mnatuletea usalama, lakini ndani kibinafsi hatuna usalama. Sababu gani? Wamama wa huku Rubaya na kando kando wanaishi kwa ajili ya kubeba mizigo. Unakuta mama wa miaka 20 anageuka mzee juu ya maisha mbaya. Makazi ya wamama ya huku ni kazi ya kubeba mizigo. Sie wamama ndio tunatafuta rasio, wababa hawana kazi. Na kazi ya wamama wanatumika kabisa kwenda kule ngambo Murinda, anatia na 5 kilo ya biraiti hapa, anauzisha, atenda pigia watoto hata mabendeze
unakuta wamama kabisa tuko na shida, na tulikuwa na ile shida ya mabarieri, na shida zilikuwa mbalimbali. Unachuruza sekanti, lakini unalipa mabarieri, mtalipa kama 30,000, hakuna endelea kwa tunafanya. Sasa ninapana kwanza rekomandasyon kwa nyinyi wakubwa kwa ajili ya hizi nyumba ambazo zinapatikana mle mkishangaa. Kuna watajiri wamoja ambao wametumia watoto wasichana mambo ya ukahaba. Utakuta tajiri amejenga nyumba, anapata mashamba ndani ya zile nyumba zake, anatia anapanga makelele ndani. Utakuta watoto wa nne, watoto wa Kenza, 14, Seza, wale wote ule mama atawaitizana mwambia kamata matela na shambu. Wewe utakuwa lalana na wanaume, lakini kila semeni utakuwa tatia jibu lao. Unakuta ule msichana amekuwa kahaba, anaweza hata kupokea magonjwa ya ukimwi, kumbe anapana mwili yake, anatumikisha mwili yake, na kisha reseti ambayo atapata ule mwenye nyumba anamuombaka franka kila semeni, kila siku ya Mungu. Basi tukuta pale kabisa iko violence kwa watoto ambao hawajaeneza miaka ya kuanza ukahaba, na ndio sababu nakuta huku kwetu magonjwa ya ukimwi inakuwa mingi ndani ya watoto wa minere. Watoto wamekuwa wambaraga na wanakuwa intimize na wale watu wenye zile manyumba. Rekomandasyon kabisa kwa wakubwa wetu, tunawaomba kabisa kufanya uchunguzi ndani ya kishanga, na wale watoto ambao wanakuwa intimize ndani wakuze warudie kwao. Ile kabisa nilikuwa nasikia na nihuma sana kwa ajili ya wamama. Sasa atafadhali tunawapatia tena rekomandasyon ingine, mwende mtuandilie na msee wetu kule Bwisa, wengine wamama kule Rwanda na zingine mainchi, wamama wanaishi kwa ajili ya maasosiasyon, kuwafundisha kazi za mikono, wanatumika. Mwanamke asiende kusema ndaenda kwa ukahaba kusudi niuze nguo, au ni kwa ukahaba kusudi nilipie mtoto masomo, lakini mkitupelekea hii rekomandasyon, wakituletea maasosiasyon, ukahaba utapunguka na wamama hawatabeba tena mizigo. Ile kabisa nilikuwa nikisikia kinyonge sana ndani ya moyo wangu kwa ajili ya wamama wenzangu ambao wanaishi kwa ajili ya kubeba mizigo, wengine wanaishi kwa ajili ya kutumikisha mwili wao kiolela. Nilikuwa nikisikia inasumbua sana. Ubaya oye! Ubaya oye! Umesikia sauli ya mama? Ndio. Kwanza nitawaambia watoto wasichana wadogo, Mungu hakuwaumba ili mkoe vulnerable, hapana. Mnanisikia vizuri? Ndio. Waje makele tupatane vizuri. Hii swali ya mama ni kusema kwamba hao wanaokuwa wakijenga manyumba ili hii manyumba yao iwe sanctuary, iwe mahali pa kubeba watoto wa wengine ili waende wawafanyie vibaya, hiyo manyumba hatutakubali na tutayakomoa. Hiyo ndio wanaita kwa Kifaransa ubaya oye! Ubaya oye! Hiyo iko exploitation ya mwananchi kwa mwingine, iko exploitation de l'homme à l'homme. Hatuwezi kuikubali hata kidogo, na kwa hiyo ambaye ana nyumba zinazofanya hizo kazi, hizo nyumba tutazibomoa. Baada ya kuzibomoa na tutawafunga. Unasikia vizuri? Tutabomoa hizo nyumba na kuna uwezekano ya kuweza kuwafunga, kwa sababu wako wanaharibu jenesi, wako wanaharibu mama wa kesho. Magonjwa yamekuwa mengi kweli, lakini hizi manyumba ndio zimekuwa chanzo cha matatizo. Hatutayakubali, hatutayakubali hata kidogo. Unasikia vizuri? Watoto wasichana, msiitike kujikamata kama vile hamuna maana. Muko na lazima sana, Kongo ina lazima yenu, na wewe uko na lazima kesho ukuwe mama, ukiheshimika, umefanya ndoa, ukiwa unazaa uko kwa bwana yako, itakuwa umeheshimisha hata jamaa lako, umeheshimisha baba na mama. Unanipata vizuri? Usikubali hiyo. Umaskini ndio upo,
Umaskini upo, lakini umaskini hausababishe mtu kuenda ndani ya nyumba isiyostahili na miaka kidogo kuanza kufanya ukahaba, kwa sababu watakulipa $5, watakulipa $5 ama $50. Ukipata malali ya ukimwi, hiyo malali itakupeleka maisha yako mzima na jamaa itakuoza. Unanisikia vizuri? Ndio. Ya pili ameuliza wamama kuhusu wamama hii mizigo wanabeba, na wengine walikuwa wakaenda na 50,000 francs kuchuruza bariere anapana hako sijue 30,000 francs. Sisi kwa kwanza tumewaambia kwamba hizo bariere zote hazipo. Tunasikilizana mzuri? Hakuna tena bariere. Mutatembea vizuri, mutachunga bila tatizo. Lakini tutaambia wanaohusika, na nitamwambia ndugu yangu baadhi hapa anayehusika na pesa ama finance, ana uwezekano anaweza kutafuta contact kwa watu ama contact zinaweza kufanyika, ili tuone namna gani association zinaweza kuja hapa muweze kuadere, ili hizo association tuweze kuwasaidia kujiendeleza mbele. Hiyo tutaisukuma kwenye wanahusika, na wataangalia namna gani wanaweza wakaishughulikia, ili na nyinyi muweze kuwa na association lokale hapa Rubaya inayoweza kuwasaidia au cooperative. Mnasikia vizuri? Hiyo inawezekana, na wenye wahusika watanifuatilia. mwiriwe ndiko ndika w'amazi ndi hano haraguru, ariko twahuye n'ibibazo by'intambara tuzahaza cyane by'aba bahungu bacu, bakaza nijoro twicisha telefone munsi y'urugi, amafaranga acisha munsi y'urugi, ariko muri gurupe Matibari harimo amakomite 3 y'amazi n'amatanda. Hano hakurya harimo amakomite 3 y'amazi nk'abakonseye w'iyo komite ya Gakiremba niyo ya Kibabi. Rero muri kureba intambara zadukoreye n'aba bene wacu ngo ni abazarengu bagera ku matiyo batemagura. Hariho n'itange dufite hariya hakurya twe twapanze kuyoza, ariko muba murasohoye tubahaye karibu. Ubu muzaduha umwanya wo kuza kuyoza, ariko ubu nta matiyo dufite twarakenyeka. Ubwo niko komite zose zatumye ngo mbabwire ko ibibazo by'intambara byadushahaje tukabura amatiyo y'amazi, ariko mwakoze Imana ibahumure. Mwanafitimuye murakaramu. Asante sana mama, hiyo wataifuatilia wanaohusika, na nina imani kwamba hivi ile tanke yenye mtaisukula ili mkunywe maji ambayo iko maji masafi. Afya ya mwananchi ni kitu cha muhimu sana kwetu. Unanisikia vizuri? Hiyo tange mama wataitengeneza, usiogope, na muisafishe, muitie maji bila tatizo. Hivi tumefika, hakuna integrity ingine tena itakuwa. Kubona izo mfita kare mu nkondo ubone kire. Rubaya oye. Oye. Betwa oye. Oye. Betwa oye. Unasema kisanje kufika huko na hiyo Betwa. Kwa shambani. Karibu tuishe mwalimu nyingi. Ya kwanza. Kama hiyo Betwa inaona mzuri sana Mungu atakusaidia. Wewe pamoja na Mungu Baba. Sasa tukiwa shambani. Wewe unaona. Kama unashika tabia, kama kuna tendo tabia, kama kia mabarabara, watu kutembea hakuna. Ya pili, mnaomba mturudishie ndio kukimbia juu ya Banyatura, wale wakimbizi mturudishie wale wakimbizi warudie huku juu ya Banyatura. Kuna nini wale wakimbizi wafike huku Kare hapa mbele kalikimbia Banyatura, wale hao kalikimbia Banyatura, kidadi kalikimbia Banyatura, mimi bihande kalikimbia Banyatura. Asante sana. Rubaya oye! Rubaya oye! Unasikia swali ya mzee hapa? Naanzia kwa hii ya mwisho.
Kwa kweli ilikuwa nasema ni mbele nimalize hotuba yangu, nitawaambia kwamba wakimbizi wote tusikilizane vizuri. Nilisema kwamba watu yote wenye walikimbia vita mahali mbalimbali, murudie sasa makwenyu, kumekombolewa, murudi nyumbani. Hakuna Nyatura atarudia kubaresekirize. Murudi manyumbani kwenu, mwene mulime, mkuwe ndani ya amani, muvune, muujishe, mukae kimya. Hatutaki tena kambi ya wakimbizi. Kwenye tuko sisi hatutaki kambi ya wakimbizi, tunataka wananchi wote wafanye nini? Warudie makwao. Wakimbizi wenye wako Birambwe, wakwenda Kagusa warudi, wakwenda Kabundu warudi, wakukuya hapa Bigubaya warudi. Hakuna kambi tunataka katikati yetu. Kama tuko mbele, ninyi mfanye nini? Murudi nyumbani, muende mufanye kazi ya mulimo, mulime mashamba, muvune ili iweze kuwasaidia. Tunasikizana vizuri? Umenisikiza vizuri pale? Nyinyi wote mwambie mwenye angali mkimbizi kwamba muda umetimu, warudi nyumbani. Hatutaki kambi tena ya wakimbizi nyuma yetu. Mwanapenda vizuri? Rubaya oye! Oye! Wamotare oye! Asante. Nasi tuko na swali moja ya kuuliza mzee hapa. Sio, naona Banyatura wamoya hivi batakosa kwa kuelekea baanze vicha mkazi yetu ya wamotare jua kukaribishia jibu. Ni kusema hivi, Motare ulikuwa nauliza motare kitambulisho ya kumaanisha kama ni motare, anakwambia mie moto ni ya generali, moto ni ya koloneli. Sasa kwa hiyo mkubwa tunaromba hivi, wamotare wa mingi na vichaka wa mwizi na vichaka walozi, saa vile kizi tutakuwa tunawae Wanyatura. Kwa hiyo tunauliza, tukabana mtu na tunayewa alikuwa Nyatura na akupenda ajiremetre saa wengine, tutafanya nini? Asante sana. Unasikia swali ya ndugu hapa? Kila mtu kazi yake, hata ikuwe kidogo au kubwa, kazi unayoifanya vizuri na roho mmoja inawezi kukulisha, inawezi kuacha unaishi. Hao wazalendo kama Nyatura wenye wanajiita sijue majina mbalimbali, ninawaambia sasa hivi ndugu zangu kwamba mkekamata Nyatura mwenye akujiremetre, mutamubeba kwa ngazi zinazohusika na tutamuandama, tutamuweka mahali anapostahili. Niliwaambia kwa mwanzo kwamba sisi hatuko wauaji, sisi tuko wakombozi, na hatutakubali nyoka iwe chini ya kitanda alafu ikuje kuuma watoto baadaye. Mnanifikia vizuri? Kama mnamupata Nyatura na kama iko hapa akuje, karibu sana. Lakini tukimkamata kwa namna yetu na ambaye atakuwa amemweka, nimesema kwamba adhabu itakuwa hii, adhabu itakuwa hii, kwa sababu anayemweka nyoka naye ni nini? Nyoka. Asante sana. Ndugu zangu, nawaza ni wawache, mumekaa muda wa kutosha mkitutu. Tunafurahi sana, tunawashukuru, tunawapenda. Lakini kabla nimalize, nilikuwa nataomba neno tabule iko hapa, kamarade wetu. Hata iko kamarade lakini ni tabule wa kabani. Nitaka waambie neno moja hivi, halafu tuweze kuendelea kwa kazi nyingine na tuweze kuagana vizuri. Asante sana. Wewe abanyarwanda murahumese murahoneza muracyanyimuka. Ndabona benshi abana bato abavuse bavuye hano ntagira basubije bagahari, ariko abakundi birakoresha imizi nareshe irinda muranyumva, irinda muranyumva. Nari yamaze kubivuga, pole sana. Mwahuye n'ibyago byinshi, mwahuye n'intambara z'urudaca, wengi kati yenu mmepoteza mali yenu, wengi kati yenu mmepoteza wandugu wa dada na wamama, lakini chama chetu kinapokuja kuwakomboa kinawaambia pole. Mara ingine ni kusema jinsi jenerali anatoka kusema,
vita imekomeshwa, haitarudi tena. Kunyanyaswa vitaisha tangu leo. Hakuna mkaaji tena atanyanyaswa njiani wala kunyumba kwake. Ni kusema kuhangaika kwenu kumekomeshwa tangu leo. Hata kitu kingine tena, nimesikia tena wa vijana ambao wanajitoa kwenda kusaidiana na wenzake kuingia kwa jeshi ambao liko na msimamo, ambao jeshi iko na muundo, na wapiganie usalama kwao, wa wazazi wake, wa petit frere yao, wa dada yao, nanyi mkontribue kurudisha usalama kwenu na kwa nchi yote mzima. Nikipitia pale tena nitasema ya kwamba hawa vijana ambao wameshitoa wangali wachache, wengine wako maficho kwa nyumba, wengine wako mapori. Wale wote nawaambia muwarudishe, ni watoto wa nchi, muwarudishe, ni watoto wetu, na wasaidiane na wengine kutafuta usalama. Sitasema mengi sana, nawapigia asante na Mungu awalinde pia, tutasaidiana. Na mimi hapa nawakia hapa, tutawakia pamoja kwa siku nyingi. Asante sana. Reka general tubwire ijambo rya nyuma, hanyuma muramenye ibikurikira. Ibindi bibazo hari reunion de sécurité, muranyumva, turaza kubicyocamo. Uvumilivu, lakini kanyuma kidogo nitaka niwaambie wale wandugu wetu Shamamba, Kigingi. Shamamba ni kijana najua alikuwa anatumika mwilitea huyu. Tulikuwa wakati wa guvernema ya Kigingi, tulikuwa ndani ya guvernema, lakini guvernema tuliona hakukuwa ndani faida. Ilikuwa guvernema ya kuvunja wananchi, hatukuikubali hata kidogo. Sasa nawaomba ndugu zangu, muwaambie kina Shamamba, kina Kigingi na wengine wote Nyatura wa vijana wa hapa, waambie wakuje, karibu sana. Mwambie wakuje, tuko tayari kuwapokea. Huko wa ndugu wao ni ndugu zetu. Kwa ukweli tunajua walipotea njia, ndio wanaita kwa Kifaransa de brebis galeuses, walipotea. Lakini hata walipotea, tunaomba warudi. Tunasikana vizuri? Warudie, tutawapokea leo, kesho na kesho yake. Tuko tayari kuwapokea, lakini watoke huko kwa vichaka. Mama akaenda kurangura virai, asikutane mwiba kwa barabara. Tunasikizana vizuri? Wasikamate tena wasichana. Tunataka hao wasichana kesho tuone ndani wa premiere dame hivi ya rais atoke Rubaya. Sababu gani hawezi toka hapo? Si inawezekana? Haiwezekane. Ndugu zangu, tunafurahi sana tena. Tunawaomba muwaambie kwenye wako wakuye, wenye wangali ndani ya site hapa, karibu sana kwao. Wenye wangali ndani ya site, karibu sana kwao, na tunawaomba muendelee kuwaambia. Ya mwisho nawaambia kwamba asante sana, Mungu awabariki, na nyinyi pia mumtangulize Mungu mbele. Maisha ni ya Mungu. Tunasikizana vizuri? Maisha ni ya nani? Ni ya Mungu. Maisha ni ya Mungu. Mumtangulize Mungu mbele katika yote mtakayofanya. Asante sana na Mungu awabariki. Lakini anakandwa nyinyi kujeza toya keza cyane. Mwanyu baneza? Reka mvuge mu kiyo no kugira ngo muri neza rero. Arakanduka toya nari nibagiwe. Urakazi? Ivanguramoko nibintu tugereje hanga turi Rwanda sasa. Ivanguramoko nawandikiye Imana ngo azavuka ari umuhutu. Ntibishoboka. Nimba wale akaba yarasubijwe kwa umuhutu abari kubesha. Nawandikiye Imana ngo azavuka ari umuhunde cyangwa avuka ari umututsi. Imana yaremye umuntu uko yabishase kubikora. Siko bimeze? Sasa ndababwira ndugu zangu, bene data, bene mama, barumuna banje, bakuru banje, bamama, bashiki banje, mukure icyo bita ivanguramoko. Ntimukazakira umuntu uzaza wiyambaje ivanguramoko akakubwira ati nitwirukana abahutu ahangaha nibwo tuzagira amahoro. Nawe ndakuzirukana uwindi mu kino gihugu cya Kongo. Twese turi abanyekongo. Muranyumva neza? Hakuna mwenye atatoa mwingine ndani ya nchi Kongo.
Mnanipata vizuri? Kati kidogo nilikuwa nimesahau, lakini nayo ni ya muhimu, ni kwamba wandugu wenye wanajenga hapa kuanzia kwa antene mpaka hapa hivi, na waambia kwamba kwa meza ya President Tshisekedi, mnisikia vizuri? Mnanisikia vizuri hapo? Kwa meza ya President Tshisekedi kuko karte yenye wa geometri walikuwa wamempelekea kabla tufukuze Warundi hapa. Ilikuwa kusema wawadegerepile hapa, wawadelokalize, wawafukuze eti kuna filo, wachimbe hapa hizi nyumba zote, wafukuze watu, wawatupe sijui waleta kwenda kuwatupa wapi. Mungekubali hiyo kitu? Ndio ilikuwa mpango na ile karte iko kwa meza ya Tshisekedi, lakini tumeivunja kwa kubomoa mipango yake, kufukuza yeye, askari wake na askari wandaheshimie wote, kuwafukuza. Mpango umekufa nini? Mpango umefanya nini? Manyumba yenu mtaishi ndani ya manyumba yenu. Mwanipata vizuri? Hiyo ilikuwa mpango na hiyo karte iko kwa meza ya Tshisekedi, na nina imani kwamba vimeharibika, haitafanyika tena. Asante sana, muende na imani ya Yesu. Mungu awatangulie. Sama horo bisa gane